Kaseng tre kampat ba Federation of Khasi Jantia Garo People FKJGP hakashi thi beginong yalam kila thosho ba prestun tun song usimbot menteri rang ba kajala bapet bakmi iki kam boarding kala kentu iki bor ka sorkar jala ban pendat smart meter shua habaro ki yang sorkar ki ba kentup iki office ki yang shong ju ki shakri sorkar ki guest house ki hospital ki kudam bat ki we bat amde ban pen bor ki pat ba ban thet smart meter kani kaseng kala kunturu iki bor ka Meghalaya Energy Corporation Limited MECL ban mi shakmat ban penshai bat batai pat ba iki jing mentoy ni ki jing ba ki pat ba ki nyo leng ba ki smart meter kaseng kala kadawru ka jing bam biang ka jing shakri pat ba jong ka MECL haki babon ki liang kinoy alam kani kaseng kila penpa ka jing siir na ka banta ki pat ba namar kala ban mi bun ki jing hadian habur lada ampen kre jana ya ki kambaro shwa ban rai ban wan ra ya ki jing kala ki dor ki mor jong kini ki smart meter ru ki kala na kawe ka por sha kawe pan lakado hakata ka shithi te ni wan mani kudu ba postur ma po min shwaru aki arsna min shwaru na lega sengi persya na ba bun ki liang aban kong kolong ba ni persya amar pa ni smart meter itu ya kata kom penrekam ini smart meter kalau belum ki mobile mo link bagi smart card dan smart device ki ban install ni meter te kumba kalau mentah ni ba ka network major problem hakan ka jala ka jongi te ban sulong blinding in accept ya kata claim no government kam conduct ki ja awareness program ban kita ki kinja presentation segi pai ba bagian school tu ya kata kom function di smart meter de delele ru nak lek seng ina ya persiapan tinggal ikran di ba perstuan di minister juga power department TBI langsung tu ya gini point sebenarnya warak bagi ong ba la sarkar ko kam penrekam yang smart meter nam ta kata jeng yo nong jongka MECL karkum ke juk ketika juk jing start mentah bahkan besuk ya MECL kumno bakal lakukan kolek bahkan lebih terkaya ya khazina jongka ya ke revenue mo kalian ke jongi ni asas ya menteri rangba ya menteri bapak ya tenat meeting yang wadaleli ru final lak bantaban penlet ban penlat siki sinong kitau nomor beliau nyempuak orang dan ru kendung keram hak sinong kitau mo banyemi kata ka jenia poi ke jenia bomtes tunat pramangi nomor babon sin hi kibri beli penlat ni smart meter jadi kibri jongi betre po MECL dan kalian jong minister ulah ai kata ka assurance ini bahwa kendiap mardor hi mentah kini kendiap sengi lingba ki technical team ki officer joka MECL kenle banyak kendu ya ki nongkit kamsnong ha ki dong bopero he bakin ai kata ka jipin syahai joki spang smart meter demi ni ong to le kata ru dan le bang kongsan kalau ngap pikwa banyo ya kata ka jing kerjaan no ba nomor kadang kata ka jing ong ma ba seeing is believing bandai isha atau smart meter warak yang terjadi onong de kamut ki pai jangi salah bangai de kumnu ki pai jangi kila bangai ya kata jangi onong de lingba da nakaliang jok tenat ni boarding ka pendat chai di smart meter haki kuota bapero joka sarkar jala nang ta haki industries nang ta haki ki government undertaking agency de ke bumi nang to sawan ra si pai ba si pensha si pai ba pada nishan nang ta jangi onong de kata kapor mo pai ba salah pan pedang ya ni ka kaman penat ni smart meter ki